Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendештер, жалпы Кыргызстандыктар, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындагы мал базарга келдим. Бүгүн күнгө ишемби 23 октябрь 2021 жыл. Дал ушул мал базардан силерге бул чыгарылышта алынган, сатылган баалар боюнча маалымат берем. Дал ушул мал базарынын жанында туруп, ар бир сатып алынган, сатылган малдын акчаларını sizlerge bul çağrışta bilip verem. Andıktan akırga çeyini düzeltip barыңыздар. Assalamu alaikum. Koy kança oldu? 8,5 bin mal. Mına tuğanlar 8,5 bin sonra mına şu koyda alıp durup. Bilçeten surayız, biliriz. Sizler benim çoğu bağını görüyoruz. Kozlar kaçadan oldu? 3.000 somlana. Bak ya. İçindeki kozlar 3.000 somlana. Kaç aylık var? 5-6 aylık var. 5-6 aylık kozlar 3.000 somlana tuğanlar. Koz al baksa balıktan arzan. Daha koylardan ben posterine çıkıyorsun. Kaçadan oldu? 10,5 milyon. Nasıl koylar? 10,5 milyon oldu. Soğuklar. Kozu kaç oldu kozu? 6 bin oldu lan. Çok soğuk durum. 6 bin Туғандар, бұл жерде дағаны бір-екі семіз қойлар çıktı. Салам алейкум. Қаншадан болды ака? 6.700. Қой екен а? 9.700 бұл ше? Bunun biri olan da. Екі тişe екен а? Bunun bağısını bilmeysiz mi? Bunun bağısını biliyorsunuz. Biri aldı değil mi? Жақсы. 9.700 алып тұр қойды. Белгісінің бағасын білмейді дейді. Қанша oldu шеф? 9,5. 9,5 мың сом осы қой. Қараңыздар. Екі тіш. Қанша oldu? Базарға келіп тұр. Қаншадан болды ака? 6.900 da. Осы ақ қойды 6.900 алып. 6.900 сом. Қошқар қанша oldu қошқар? 20 сом. Ақ қошқар ма? Şu ortada olsun. Ақ қошқар 20 мыңға алып тұрмын. Қараңыздар. 20 мың. Екі қара қошқар 15 мыңға алып тұр. Улақ қанша oldu ава? 2.800 ба? Улақты қараңыздар, 2.800 сом бар. Улақ алып тұр. Күзетөз, урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылыш сиздер үчүн атайын реальный сатылган, алынган баалар дал ушунда сиздер көрүп, ушунан ориентировка алып, базарга келип, кой алсаңыздар, эчки алсаңыздар, бодомал алсаңыздар болот. Канча oldu турпок? 21 миң бе? Ургач турпок 21 миң алып тур. Кой канча oldu? 6 миңге бул. Kozu yok. 6 ming. Bu общий kança oldu общий? 32 bin oldu. Opşi. Общий 32 ming. Naket olanlar. Şu общий 32 ming son. Siz mı? Tamam. Да, мына ешкілері да білесіз. Ешкі қанша oldu? 4 мың болды ма? Сергеген а? Сіз 4 мыңға сәтте 4 мың сомға алып тұр. Қараңыздар. Жақшыда ешкілер негізі арзан болады.
қиля арзандап қалды мұрдағы салыстырмалы. Бұл қошқар қанша болып тұр? Жаңы сұрадық біз аны. Бұлдерде мына үштік лабулы атайын такси қызматынан қарап. Деген сатып алған қой ешкілерді, қолдамаларды осы лабу портерге жүктеп, Баткен районының айыл аймақтарына жеткізеді. Мұшы қой мен қой қанша алды қой? 7000 болды. Мұшы қой 7000 болды. Улақтар қанша алды улақтар? Мына улақтар қаншадан алдың? Yo'qmi? Ketmedi. Qancha qilding? 7,5. 7,5. Uchovsini va. Torpa qancha oldi va? 26 ming. Maşallah. Uy 26 ming torpa. Bu kaç torpa? 26 ming so'm. Qo'shqor bo'rakchi. Qancha oldi? 13,5. 13,5 ming bo'ldi. 13,5 ming. Tuğanlar mı uydu sırayçı? Uyu qancha oldi va? Qancha oldi? Avaylаңыз, қараңыз. 50 ming болып тұр maşallah. Kaç. Tuğanlar ешкілер қанша oldu va? Ешкі. Бұл серке қанша oldu? Бұл айтып қойған қанша? 7 ming болды. 7 ming болып тұр. Qancha oldu va? Tuğanlar molunda birisi satıldak göreylikçi. Salam aleykum. Kaç. Bu ne aparat ya bu? Çok kırkıçkına. Onlar hazır. Qancha şef? 6,5 ming satılışı. To'qmen ishlayotgan ha? Bu qancha dedingiz? 2800 dediniz. 2800. Bu ruchnoy ekan. Cho'p qirqich. Bu bo'lsa elektr tog'men ishlaydi 6000. Telefonni aytib qo'ying shef. 72 ming. 772 950 950 420. Машинай чөп қырқыш керек болса, туғандар ушул биз айткан телефон аркылуу байланышасыздар, чаласыздар, көрөсүздөр. Жакшы экен. Ага, қойдан қанша алды? Ага. 7600 да? 7600 да болду. Ешкі қанша oldu? 7,5 болды ешкі. 7,5 ming. Бұл боз ақшайды? Жоқ, қысыр. Соғышқа семіз. Семіз жоқ. 7,5 ming болып тұр. 7,5 ming oldu. Nasıl koy 7,5 ming oldu. Ulak kaç oldu? 3 ming so'm. 3 ming so'm nasıl ulak? Mına realdi balar tuğanlar gördünüzdür. Pazarın içinde aytılgan senamen satып alıngan bağ başkaça olur. Ayırmasın söz mına görsenizdер байқайсыздар. Так, ne oldu da? Егер қарасаң аз болса жардам болсын айтылды. Uy çıktı. Сол қарындашыңыздың Bu sağımız ekan. Qancha oldi? 70. Mo balası mı endi? O balalı uy. Kanalda. 70 dolar. Мына ушундай туугандар, уйлардын, койдун, эчкинин баасы реалдуу баалары ушундай. Ар дайым биздин чыгарышты күзөтүп барыңыздар. Чабарман каналы менен бирге болуңуздар. Биз ар жума сайын Баткенде, Ошто, Кыргызстандын бардык аймактарында сиздерге
мал жандыктардын бааларını көрсөтүп берүүнү ар дайым улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.